Kapatisi TV. Admissions open for degree courses in St. Khasi College. Various VTC courses are offered along with majors in many subjects. Pay reasonable fees in installments. Meritorious students will be given fees concession. Khasi Hills Autonomous District Council kalaong banhaban pelong daka election banjedius im bapura jongka hima sora katkum ki kendon jongka the United Khasi Giant Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 hadin balami so ba PCM ubakam ba udai ubodon hok ban shim bujili yakakhet namar ba udai ubawan naka yings im ka hima sora. Ha kajiakaran bagila patay kubor hadin kajiakandu yaki clear nong sinsyar ka hima sora kibala late bantur ringkat bat ki khun ki hajar sa office terekam ka district council u executive member u bakmi yakatanat ilaka u laong baka council kalabtha yo acting chief u bala thung menta ban pinstet yaki kam jong ka hima khanang baka district council kandupla ban pelong yaka election jits im yaka hima sora ki representative ki jongki mono ki ba ya wan ni ti kumba kila ihi kila wan lai sau boss ko composing ko district council ti gim shim lala bani kendulu yaki baro ti la ong yaki bakin jet na preng jongki tang shipomot ki bungi yo banya shom bangi yo banya keren bangi ya snap ya ka jing kwa ka jongki la ni ka jing demand ka jongki ti nila yo snow na ki babun balang kila iwan ban snow ka jingkwa ka jongki ka dei ba ki kwa ban penbor yang i ka district council bangin ai no sanat ya i yo sim moromdor mo ba ki kamba ada bjit haka rukom ka ba baik ka reti ka dustur ti nakaliang ka jongi rumi layo snow ya ka ai ka jing ka ba kila pen snow ini ti nakaliang ka jongi i am in charge ka ilakai la pen chai ia mencari jong kalang la pensyai ba rengkat kan jing dor rengkat ba nga ila ayo bangin ya pensyai ya ki babon ki ai bro ti ka ba khaddu hi ila yos motho baik ba ki jing dawa ka jong ki ka dei ba ki kwa bangin ai sanat bit mata kasni ti na kalian ka jongi kamlong ka basuk bangin chu ai sanat mata kasni ti ngila ong ki bangin shimpo sakat to kan ni bangin yo bangin ya pet kam banyak shu ya ka ni ka kam ka be dei ba hima sora bat ni kem sim labu por ki ru lanungin ai ta sanat ndai ngila shu ong be yaki bangin yakren ia mencaci la kai don hangni ti yaki ki bangila batha ki baken le ani ki ji kwa ka jungi kam tam i em jong ka ilaka bangin yo bangin ya pet kam banya shu ki kot kisla bat kata ka dei ka weina ki ji penchai ka bangila penchai ndai ngim sim la ai por ki lanungin ai ta sanat ka be dei bat u ba marendor siem di ngatai ia mencaci la kai don ni la man kam penchai shu ya kai ka ba ki don kam ki ku jong ki mo thinde kam bala om tan dai ia mi la ka bo don de ara om don manu ki ba ni kata ba pam sum kam kala ba tri kam ta ka distur wa da ba don ki ane lain got ki ba kam ki sem pakar ni ha ya ka kum ka ai jong ka dis masuk bang ta ka pin manu chief na hen hak yo san ka des sa ha ba ki kindan ka ko mo thok ka ta ka election lu balong tan di ya ka bang mo tan ba sai mo ba meron do ko di kendo siap ka gi ti tol ke po macam na shu itu ki ka ba ka himas ala ka na pring jong ka tinga ka kata kam di ka daw ini ki ngelam ki bon mình có được ingin meneh ki pak ma ki kun jaja to ki masalah kin di man simba kali kada mo ni asana yo maro kum di kada okay di kada ko sang di kata hi ba ko ni baki dolui par uru ramba balawan sini kami ki bodu hiar pateng da ka isi do sim masalah bo ka ba le ko so di kan mi kan di kada di kata hi mi ahot noi khon dai thì mình ta đều hiện bị cả ảnh thì đơn như thì section của repair thì cái đó thì kalau kau mengikan kalau mbak kejingan mi jam iwi beri jadi ba nakakur jong ki bala banyang usin ti tar ikwa banyele ya elections im but idan hok ila pani ya ka jinga de jong i but you nakal ba ka kot asla ba yang beri ta family tree mo ila ora ila pani ti kadao jong i kalau ba lada don armur ngitip ba hamdan ka election but lada hamdan election temut menta ke dorbar hima ka pen krek
Nambar hima seorang kian sabu ingut ki elektor. Bat kat arngut ki menteri. Bat kawiru kalau ba negini ki elektor. Bun nakiru ki ba kila akhlak. Ne don ki ba apang ne kumta tigi hak ban ya. Ki hak bandan me kari election. Apa yang ni ka snong banjit utau elektor ni ka rat. Mo ti kata dekat wei. Jadi ngalian ki menteri ru mata kita stang kendai ngut. Bat lai ngut naki kata menteri nak kursi nak kur kongwil bat ke mau dekat. Ti nigini ru kimpat kihak ban wan di batamai. Nagini ki menteri ru. Ti kani kam ni hani kam dei bi perslam ngira ong i acting ba in le ni kam ba in wara report singi la biang elector khang madu belum kata election. Kam dei kam ai sanat iki na kano da ba iki ru kolong ba kajing bat sanat kolong ba kat kung ka practice kolong ba dara don arnut be kun bagi don hok be kun ya ta suki dong im suara andam be election mo di section yo ka 1959 adungi pula batesha dengan court nomination ni han court kita bro ba ka double election mo cuma mata saya banjir utau si Bapura. Hai, cuma kemeneng yang up ya ka hima. Di waktu mentah kila etri kila ya pek kila zaman bagi menteri kila zaman di ya kini lektor kila ya pek kering banyak kila apa mengilu. Mo kata dia ngasai hak libahan ke hima kan don ayu tangba kat jing tip jonga mga kli naki mo tokit ngasi kli be. Masih pun bagi man keli along gumlo tiki ong ba kalau kila ya cuma ti union menteri tu union menteri mau hak mentah kira yang zaman orang jerwat dia mo ti kira yang le nak kalian joki kat bila bahkan lah biang kena nak report ni sa ni kata election pi ki kena le pujan ki kena kata kini tangi hak ban orang ni kisno ba kemudian orang nak kisno bagi kuat objek ya kata julong PCM don hok menit tigring ora nak kot peni ni zaman kunum ta cukup thok be da ba bidang juga komplain bil pa kun thok bu nong fit menit election de ora di thok ni te banyak han kot ke hearing han kot ke mo kejubah nu kun ngi siu simra kun ta udu ba ta lega ngoi pi lai ora nya long sura peni ngam tu bakal family tu ude persajung ba dengan apa Kembang isu tu mata mai kesana dikit pelong kita ke election. Dan anu implementation. Kata ketika final jumpa di konflik. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS. Our right, our future.